te whakatewhanga ki te matenga o te kōhungahunga nei o Ruthless-Empire Shepard Wall kai te koke ake. Ko te māngai take tamariki o ko Chhour e pātai atu wana, mēnā kai te pākari rawa ngā ture aukati ngā pānga o te ringa tūkino ki ngā tamariki, mēnā rānei me whai panoritanga anō ki te ture. Kai a te rino kōwhai tēnei pūrongo. He tokotoru e ata tirohi ana e ngā prihimana, ko Rosie Morunga tētahi. Koirā tana whakahoki ki te hunga pāpāho ina nahi rā i te kōti ārohe o te awa kairangi ia mō etahi whakapai ke atu. Ko hoki anō ngā prihimana ki te whare e whakapai ana i Pākia ai pia e rū te hahau kino ki tōna mahunga. Kua hipa te toru wiki mai i te timatanga o te whakatewhatewhanga, engari auare ake te mauherenga o tētahi. Enormously proud of Karen and this policy that Me whakapakari ngā tikanga whakahaumaru tamariki, te whakahaua Karen Chhour, māngai take tamariki, mā Act. Whenever these cases hit the headlines, what we've also got to remember is there are many names that we will never hear. Children who have passed away, where their names don't hit the media, they don't hit the headlines. And we need to make sure that we're doing better when it comes to just the protection of our young people in general. Hei tā Chhour, me panoni te wāhanga 7AA o te ture oranga tamariki, kia huri te aro ki te tamaiti, kaua ki ngā tikanga o te tiriti. Oranga tamariki sometimes is damned if they do and damned if they don't. I te taurua te kaumātahi, ka rī whakaitia tā Chhour pirangi, kia riroma oranga tamariki, e hiki ngā tamariki e noho ana i roto i te mōrearea. Whai muri i te tū o ngā pihi mo te hiki ngā ake o tētahi pēpi i tōna māma i te hohipira o here taunga i te tau te kaumā iwa. Ko te kaikiri o ngā tikanga a oranga tamariki i tino kitea. Me te aha ko ngā pēpi Māori, ka whakaraurima, nui ake te tūpono riro atu kia oranga tamariki i o te pēpi tauiwi kotahi. I think we really need to take a better look at our legislation when it comes to oranga tamariki. Hei tā ngata nāhira rere moana ki te ao marama i tukua ona a wangawanga mo pēpi rū kia oranga tamariki i te hakihia o tērā tau. Me tana whakahau, me wawe te hiki atu i te pēpi. We can't just have oranga tamariki saying these kids are off our books now with this organisation, with no checks and balances in place to making sure that those organisations are actually performing. So there's a bit of a gap there where children may fall through the cracks. Hei tā te ope prihimana, ko te mana ko ia, ka puta he kōrero hou, a ko ake nei. Te rina kōwhai, te ao marama.